Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel petition ray na ila may thunriu dare. Asai April tarik root na chanay kum singnay na tweet na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal April tarik root na charuk. Congress read nationwide protest at Kaikan Mekau Manipur Pradesh Congress Committee Ruini. April tarik root na charuk nung Enforcement Directorate Office ma Jingmai Rongkau protest at Kaimoy kanti. Congress on protest at National Herald's asset ta namna lakan mai khani party leader Sonia Gandhi khani Rahul Gandhi ta charge sheet file sukan metanu ni mak mai indaw na tatkai kan jongi Manipur Congress President Kaisam Megha Chandra Rui protest tatkai kan mekan khau chamla minun khau sakan mekhau BJP Rui zai mai central government Rui investigative agencies ta alat metia khau sinsuna opposition nun tuang khwan tipat ma khang subam thi tuna sakani BJP Rui Congress ru khau lungkung phungna sumut khang karambam thi tuna sakani kumna National Herald's asset ta si sukan mai khani Congress leader ru khau charge sheet file sulawba mai tai politics state tuna sakani BJP Reinforcement Directorate ta kanyu tongban sin suna piuba mai high democracy ta laukai metan di BJP Reinchu mai kahau mai opposition ta sumut khang subam thi tuna Megha Chandra Rui sagani CLP leader khani former chief minister Okram Ibobi Singh Rui ED's action ta condemn suna Congress ta sukai khangna Rui alat metan tan bam thi kumna mi hai Rui democratic process ta zai alat khang subam thi tuna sagani ED tuang tan hai Congress ta attack su tuang na rami India tong democracy idea ta attack su tuang thi tuna sagani asai infal khaw protest ta kai kan mai kumna India kapum khaw Congress Rui BJP government ta pian mak mai indaw na tat kai kai kanei Infal April tarik root na charuk cleanliness drive kanya single use plastic ban lam khaw awareness drive eco club Khani Oriental College NS as unit le Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur Rikariu na Oriental College campus infal khotat kai kanthe single use plastic di hai thing kang statewide enforcement drive ni tat kai na bamjongi awareness drive tai Oriental College principal Dr. S Ranjit Singh Rui lon sulau kani kumna mi khautai oza non-teaching staff khani insam na kasaw na mansai pai kharingu daw re kasaw lau kane Infal College campus khani plastic free zone campaign tat kai kani Maharaj Bochandra College, Modern College, Khanikha Manik College Khawni Awareness Drive hai mi tuang nai dak long khaw hai tat kai khang subame New Delhi April tarik root na charuk Former Manipur CM N Biren Singh tuang leak tab case lamtai April tarik root na Chennai asai Supreme Court khaw audio recording review sudat nithi mi da khaw petitioners cookie organization for human rights trust Rui inchuk mai lazan sulaw khang demand su kanthi kumna audio recording tai forensic lab Rui Biren Singh kwan tai Sarugrik sakiw na katum accuracy sudhe tu na inthan patkan tongthe tu na sakani Manipur khaw me tari katum kum singai na chui na katum kharila lu pat ka haukan mai khaw former Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui Manipur khaw la lu pat khang katiu kan mai audio tape tai in phangkan tongi KOHUR versus Union of India and ANR tai court number 1 tong item number na chakiw khaw list sulawba mi Cohort helai na Manipur la lu khawri man sai phainai inbu thaikan metai Biren Singh Rui katiu lautina patkan tongi tuna sakani Cohort chairman Benjamin Mate Rui sakan mekhau India tong judiciary Rui inchu mai lazan sulaupani de tu metai kamai lume tuna sakani kumna Supreme Court Rui Biren Singh khani central government tong case di hai gagan zai sang tat bampula khi tuna lumgai mai indaw kani Supreme Court ritatkan mai hearing khautai Central Forensic Sciences Laboratory da tap high authenticate sukang ti thai kan jongi cohort represent sukan mai Prasan Busan thelai na private forensic analysis tai Truth Lab Rui sukan tuangi tuna sakani Truth Lab Rui and Biren Singh khwangi tu mai riksakiu na kathum saruk tu accurate suthe tuna sakan tuangi audio recording hote Biren Singh Rui maitai groups ta state armories ka reban sin nun lut sukang nu laukan mai khani kaniu ta nim makhang ngak law ni mai lat sakan tuangi mi da khau Manipur government Rui audio tapes sai kasiam pat mai date kumna Manipur khauchu sak mai kwangdat khang subam mai ta sukatu khang sumai tan de tuna sakane audio tape leak sukan metang political controversy paina patkan tongi kumna opposition party Congress Rui Biren Singh da resign sukan demand suna independent investigation tat kai khangni demand sukan tongi mi da khau case haitinian kaina bam mai khau cohort Rui pian mak mai indaw na case katumna that good law khang sang hoi kane New Delhi April tarik root na charuk Manipur social workers wabagai kendra khawdongba maipu Sakir Ahmad Rui Supreme Court khaw Waqf Bill ta challenge suna petition phungku kanthi Waqf Board Amendment Act kum singnai na chui na pung ta pian mak mai indaw na petitioners Rui RSS ideology Rui tatiulo mai bang khaw Bharatiya Janata Party tuang one nation one religion ta nu maki tuna sakani mi tuang bill ta Lok Sabha khani Rajya Sabha khaw pass sukan jongi kumna President of India Draupadi Murmu Rui ni bill hai nu laukan jongi
Ek hai article chui na pungu bang khau nai mai fundamental rights ta religious freedom ta tuan mai bill day tu na sakani mi hai India khau ba mai Muslims mai koi ta target su mai bill day tu na sakani Sakir Ahmad Republic khau appeal su kan methilai na work properties koi hai ala zan khau nai bam chonge kum na mi properties koi hai Muslims community tongkang mai khau piu khang lau chonge tu na sakani work properties most madrasas graveyards orphan homes hai koi hai Islam tong kalum mai ba me kum na rachap le karyang na me properties nu ni kuma izangri Indian constitution tong right to religious freedom bang khau ngak lo bam ni nai la tat khangra mi tu na sakani e kathan re properties koi ta la khang swe thai Muslims mai koi khani religious practices ta direct attack su tong de tu na sakani Narendra Modi led BJP government re work boards properties ta na target su tong khwangi tu na sakani e kathan hai Muslims rachap tong properties koi hai non Muslims nun khang Dilau khang karam tongi RSS le BJP re tam mai hai Muslims kani Islam rajab tat mai nun ti hai India khawlagan khang tu mai ye tu na sakani Sakir Ahmad telaina kani re constitution tong article tamru na kanai bang Supreme Court khau challenge sukhangi mi kiutu right to constitutional remedies khawi tu na sakani petition hai work board amendment act kum singai na chi na pu ti hai null and void day tu na kau inda pat mai ta to na sakane Sakir Ahmad re Islam kani religious minorities tun re akhat na tsunami tong ek ti hai athung khang ka ge nai the to na sakane BJP's rule re one nation one religion concept kau that good bam the mi hai RSS ideology to na sakane Infal April tarik ru na charuk Manipur police re tatkan mai khwang chui na padai lung khau ben sulau mai nu mai phom nun khau ri mai ru na padai nim kan the kaniu goi khau ri tamai thu sian che chang pangkazau na nim the tu na police chongcham de ri thai kani senior police officer thelai na nu mai kan ru na padai tai district charuk Thobal Infal East Infal West Tengnopal Bisnupur kani Jiribam district khawri nim kan chongi tu na sakani nim kan mai nu mai nun tai kanglaipa Communist Party United National Liberation Front Prepack kani Socialist Revolutionary Party of Kanglaipa khawri tu na sakani kagenai me cham ti thai pat mai Tazai Public Higher Secondary School teachers wanted Maths in some nu mai usa khat khang post 9 bami qualification rate MSc Maths salary negotiable interest na me candidates query Tazai Foundation 1@gmail.com khau April tarik chui na khat hu khau resume tha law nuwi khani inbu na thai law ni me query 9748973612 khau alam law nuwi by Principal Tazai Public Higher Secondary School. Rongmei Gospel Music Association roi mai kagoi na khang in the garden a peasant week hymn sing chamda lo na bami mi hai April tarik ru na ta chat kum sing nai na chui na pungu Good Friday nung ting sin khwang chiru khori khwang ta chat ngan Emmanuel Baptist Church Tamenglong khau tat kai pini leng mai features film chalat gu parit The Weight of Words charity so nai na bami Asai tarik ru na chanai April Thursday khau liang mai tong rai liang mai thriller features film Daima Film Production reproduce to my film Tamenglong Mini Stadium ting zin khwang pung kai megan khau charity so tat kai bini mai goi na ri ma chuang law na guangzao law khang zang huaye by Sam Daima proprietor Daima Film Production ticket mandroi dangka phaikat Tamenglong ting nai loan gin ki bu tarik ru na chanai kum singai na chi na pungu law chuan ting rai na ye kalan ting zin muak na ye zingbang ting rai na ye gin ki bu tarik ru na ta chat kum singnai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin zingbang ting rai na ye mai ku gwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen re ka ngan ma nga thon ku we asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in chuan lau chuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the